Majuah-juah perpulungan kekelengan Tuhan Yesus Kristus, Warienda, Wari Senin tanggal 23 Februari 2026, meriah kurta, ibreken di bata wari simbaruman banta, ope dengan si terusi kegeluhan taibas Warienda, mari sidengkahkan katana. Ope dengan si mari ras kita toto. Tuhan di bata, Bapa kami sini surga, ujur Tuhan ibas kelengatendu, ibreken du wari simbaruman kami, ibas Warienda PAT kami, dekahkan katandu, berilah maka katandu banci bagikan kami, iangka kami, terlebih pe banci pakaikan kami bas kegeluhan kami setep-tep wari. Ukam saja pengendesan kami Tuhan, reh kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan Yesus Kristus, kata di bata si jadi renungan man banta, ibas Warienda, ibuat ibas padan simbarunari, emekap ibas Roma waluh ayat 35, bagenda kata di bata isingatkan man banta kerina. Isekin ngasup nirangkan kita ibas keleng ate Kristus nari, bancikin kinisran nirangkan ca, entah kepicetan, penganiayaan, kurang pangantah uis, ancaman entah kematian. Terjangi jenda kata di bata. Kata di bata sidengkahkan kita, seniorati kita berbentuk penungkunan. Yang disuratkan Rasul Paulus man perpulungan Roma. Janah penungkunan bancikin kesusahan kini serani rangken kita ibas kelengati Kristus. Endat pe tentu refleks cinta menghayati masa-masa pasion, minggu-minggu pasion, singgo si bengketi. Janah kentisik nari si rayakan Kristus mereka dirina ngasamkan kesahna i Golgota ibas Jumat Simbelin. Jadi ibas Warienda adi sungkun kita bagi penungkunan Rasul Paulus ndai, tentu jawabna te aku tegas kita kerina. Bahkan jawaban Rasul Paulus sendiri ibas 2 Korinti 10:2 ayat 10. Rasul Paulus sendiri ngatakan ca, sabab adi gegehku kurang, ijeme maka aku megegeh. Ibas kita kurang gegeh, ibas kini seranta, kegulutan ukurta, lemah kita, ijem kita rehman di bata, ijem di bata, campur tangan ibas kegeluhan ta. Adi kita tuhu-tuhu ar pengendes man bana. Jadi lalit si banci nirangkan kita, janah di bata tetap ertima. Matius 10 ayat 20 di bata tetap nimai kita, ngingatkan kita, marilah kam silatih dengan beratan, aku mahan pengading-adindu. Jadi lalit si banci nirangkan kita, Bapa nande turang sedang kekelengan Tuhan, amin kaipe kesusahan ta, bagi daerah tenda, baru dengar melala banjir ras longsor, melala kita ras teman tas jadi korban, janah mungkin pendekah kelegon terjadi, bagi pe sinuan-sinuan tak kena hama, la jumpa erga binaganta, kepesengan rumah ta, kebenen kita, ras terusna. Melala kini seran, siseh man banta, tapi krina langasup nirangkan kita, ras keleng ate Kristus, sebab keleng ate Kristus lalap rehman banta, tiap wari ipegegehina kita, la pernah male kekelengan di bata man banta. Ibas pengandungan telu ayat 22 seh 23. Kata di bata persingati kita. Lengabo keri keleng ate Tuhan. Perkuah atena tetap ngelit. Keleng atena bincar tep-tep ar pagi-pagi. Bali tetapna ras matawari sipulta arah kenjulu. Jadi labo ar keri-kerin keleng ate Tuhan. Maka siaminkan alu kita pe si keleng-kelengan, si sampat-sampatan, si tatang-tatangan, ulah kita si ageng-agengan, ulah kita si pandang pujutan. Mari saling memperkuat. Adili teman tabas kesusahan, asa ngasup gegeh, mari si sampati. Janah kekelengan labo sekedar sen ngenca. Ulah siakap adi la kita berekala sen, la atena keleng man banta. Mungkin labo sen si perlukan kita. Janah labo sen si perlu si bereken. Kekelengane banci saja
pemetah, banci saja kesempatan, peluang, banci saja berbagai-bagai dampar, waktu, tenaga, pemikiran. Kekelengenta perlu si bagikan man kalak si deban, bagi pikrina kini litenta. Gelah tuhu-tuhu kalak si deban silit bas kini seran pe bancing gejapkan keleng ate Tuhan arah kita nari. Janah keleng ate epe perlu min lengkap sempurna. Ulah bas masa-masa darurat, semangat kita mempepulung beras, minyak goreng, entah Indomie pe, man kekelengenta si lit ibas kesusahan perban bencana, epe mahuli, tapi labias kekelengenta terjengih. Ading ko lewat masa darurat, perlu kasih analisa. Kaikin sir banca bencana alam enda, kaikin sir banca kesusahan enda, kaikin sir banca maka banjir longsor rusuras kita, Rahman banta. Kaikin banca maka pupuk palsu melala beredar, kaikin sir banca maka iklim enda lah stabil. Tentu adina jawabna berbagai kerusakan alam, perambahan hutan, illegal logging, berbagai perilaku si terjadi bas negara tenda, si perlu si persingeti subuk man pemerintah, subuk man pengusaha tertentu. Endape kita harus bersedia mereka kata persingat. Jadi baik secara karitatif, baik secara reformatif, ras transformatif, kita nehken keleng ate Kristus, belah tuhu-tuhu keleng ate Kristus tangkas manjel masin terem, ulah kita terpaku man karitatif saja, tapi lengkap si bahan karitatif harus diikuti dengan reformatif, ras transformatif. Jadi selamat nahkan keleng ate Kristus, ulah pernah arleja-leja, ulah pernah putus asa, tetap lit pengarapan ta, maka amin ugagia susahna kita pasti lit dalam pula ibas Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan ibas kerina dampar kegeluhan ta. Haleluya, mejuah-juah, mari ras kita toto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur Tuhan ibas katandu singgoy dengkahkan kami, megati kami putus asa ibas kini seran kami, janah pe megati lah kami erdiate nang dangi kini seran kalak si deban. Tuhan arah katandu si yoreti kami, arjanji kami Tuhan, artekat kami, gelah kami meneladani Tuhan Yesus Kristus, ibas ngalakan kini seran, tetap nehken keleng ate si tuhu-tuhu, begegehi pe kami Tuhan, lah tetap ngasup kami nehken keleng ate kami, secara lengkap, ibas kerina dampar kegeluhan nenda, lah tuhu-tuhu kalak si deban pe ngejapkan keleng ate Kristus, arah pelayanan kami, arah kegeluhan kami. Terpujilah gelarmu Tuhan, reh kami kukam, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bujur, ras menjuah-juah kita kerina.